Урматтуу жолдоштор, сот процесси жүрүп атат. Бардыңыздар, ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Сот идиот. Идиот эмес чындыбы? Сот идиот дебейсиң бе? Не, бу туура эмес болуп калды. Эмес айтып койдум. Сот идут. Идут эмес эми. Айта албасаң кыргызча айтып койчу эми. Не айткыча, тетиги жинди келатат уже. Келатат ана. Соттун чыгып атканын да түзүк деп айта алышпайт эми. Сот идиот деп. Өзүң идиот болуп турбу? Мен азыр сотмун. Бүгүн сот процессин өткөзөбүз. Эми кыргызстандыктар үчүн сот бул жаңылык болбой калды, туурабы? Күндө эле сот, анан билебиз, соттолуп атат деп. Маани бербей калдык да соткочу. Эми туура, ар кандай иштер, маанилүү, мааниси жок иштер боюнча сот болот. Сот болгондон кийин ошондой бизге келген иштерди карашыбыз керек. Мен кече бирөө сурайт, бул соттор эмнеге мондай кийип алгансыңар дейт. Эми сот болгондон кийин бирдеме алабыз да, туурабы? Анан алган нерсени беките турган жери болуш керек да. Көбүрөөк алып келип берсе каяка салабыз. Мындай да жакшы, канча акчаны салып алып кете берсе, эч ким байкабайт, мынтип кете бересиң да, көрүнбөйт. Ошон үчүн ушундай болсо керек да менимче. Азыр мындай болуп калды. Мен соттон өкүм чыгарам. Мен камалат дегеним бар эле докторго жатып алат. Эми камайын десем анысы докторго жаткан болот. Анан ушу үй камагына дей берип өзүм да чарчап кеттим. Мындай бир сунуш кылайын деп атам. Сот менен докторду бир жерге бириктирсе окшойт тугандар. Биринчи палатадагы алып чыккыла дейм. Өкүмдү окуп туруп 4-чү палатага киргизип кой деп коем, болду ушунду. Ушунда жакшы болобу дейм да. Бирок азыр боло турган сот бул башкача сот. Мындай процесс болгон эмес, Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат тугандар. Себеби доогерлер мындай башкача да. Биринчи жолу койлор доо арыз менен мага кайрылып атат. Койлор, ооба, койлор, кадимки эле биздин койлор. Алар мынтип кайрылып атат. Биз койлор кой жаралгандан бери, кыргыз жаралгандан бери кызмат кылып, бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө кол салбай, бирөө менен мушташпай, качан сойсоңор ошонго даяр болуп, ушинтип жүрсөк, бизди жанагы Тынар Курбаналиев деген куудул каяктагы бир депутаттарга салыштырып, биздин аброюбузга шек келтирди деп жазышат алар. Биз ошол куудул ойноп чыккан интермедиядан кийин жайлоодо, талааларда, көчөлөрдө оттоп жүргөндө башка жаныбарлардын астында уят болуп атабыз деп жазышат. Эшектер бизди көргөндө, депутаттар десе, жаман уялып кыйналып атабыз. Ошон үчүн куудул Тынар Курбаналиевдин үстүнөн доо арыз менен кайрылып, Тынар Курбаналиевден бизге моралдык, материалдык ушул чыгымдарды өндүрүп берүүңүздү суранабыз. 100 тонна күнжара, 100 тонна беде чөп, 100 тонна саман деп жазышыптыр. Ушул сот процессин баштайлык, анда тоспосаңыздар, мамлекеттик айыптоочу Нарымбек мырза каяктасың? Так, бардыгы даярбы? Даяр. Анда айыпталуучуну алып келиңиздер. Эй, сен мунун эмне колун байлап келдиң? Биз айыпталуучунун ушинтип колун байлап келебиз. Мунун тилин байлаш керек, тилин. Муну байлама. Bunun öbürü böyle muştaşlığı kolun bayrakıday. Öyle öndüsü. Tak. Joloş prokuror, advokatı kana bunun. Жолдош судья. Курбаналиев адвокат албайм, өзүмдү өзүм коргойм деди. Акылым да жетет, билимим да жетет, өзүмдү өзүм коргойм деди. Anda uzun şey çıkmıyor da bunun. Кейиндер. Ana,
Kurbanaliyev sögünüp atat jolda stüdya. Hayır sökündüm. Hazır söktünüz mü? Yenengi degen çıkan yok. Jönle ayak çıktı keyindir degen yerler. Так, товарищ Курбаналиев, значит, сам будешь защищаться, да? Jolda stüdya. Men Kırgız Respublikasının grajdanini qatarı bugünkü sot prosesin Kırgızça жүрgüzüңüzü men sizden talap kılam. Азамат. Өзүмүндай кыргызга окшогону менен жакшы патриоттуулугуң жакшы экен. Мүмкүн калпакты чечип коерсуң. Ya, Калпакты мүмкүн алып коербуз. bul kalpak jolda stüdya. O ataman kalgan kalpak. Bul malta var kalpak. Bunu çeçkenge bolboyt. Bunu atam çeçpey giyip жүр деген. Balam üçünü başından düşürmey giyip жүрgün деп айтқан мага. Çeçkenge bolboyt. Жакшы, жакшы. Между прочим, мен kalpak giymegендер менен сүйлөшпөйм. Мына. Ал келчи менин калпагымы. Эмичи? Эми сүйлөшөбүз мынакей. Так, анда сот процессин баштайлык. Сотко чакырылгандар баары толукпу, жолдош прокурор? Так, birinciden bu koylardın arasında bir gana Kurbanaliev'ke emez, janagı Kodaygan tigi Boronçu Kudaybergenev'e da жазылган. Oşonçuk tigi Kurbanaliyev поддельнигин таап келсе жакшы болмок. Men sizden требует etем şunu. Так, кана, поддельнигиң барбы сенин? Бар. Менден сурайсыз да, муну олар билет. Муну ондон сурап да канада. Кана мунун поддельниги? Азыр алып келем. Алып келем деген несі, ертерек алып келіп қойш Tamam, керек. kişi belirleyiniz ekan. Hazır. Mına. Jolda судья, men düşünbey etem bu. Meni düşündü de otasın mı? Hey, özü gana. Ya bilmem özün jür desem, oşko desem, çalıp kasından getire barbayım dep turup aldı. Jetim sezgen akşaytım işte böyle orun. Hey, bu kanda öyle de bul çok bolsa. Ya bul özü gazeteli uşinti öyle turup vermek mi var? Oşo jana siler kozgoп atkан iş boyunca dele bul oşonda dele uşinti ölümüş bolle turup bergen başka işte. Kalganı men aytkan men жооп берем да. Так, бұл өзі Қырғызстанда о? Жоқ бұл Қырғызстанда. Бұл по-моему шығып кетті Қырғызстандан. Жоқ. Бұл Қырғызстанда жоқ. Қырғызстанда жоқ болса жолдаш прокурор. Мындай қылмайды, өзінше иш қылып бөлбөлүү бұны. Так. Анан эми Қырғызстандан шығып кеткен болса, мен бір 7 жылға үстүнөн эле соттоп коеюн. Jolda судья. Jolda судья. Sırttan kanday men düşüngөн жокмун мен. Эми бизде ошондой мындай традиция бар да. Ким Кыргызстанда жок болсо, үстүнөн 7 жылга өкүм чыгарып коебуз, болду. Жүрөбүз. Neme? Mine oşonda Boronçu Kudaybergenov kesildi. Ооба, кесилди. Mayli, neme? Turele, mayli. Ya bul emes çoğun oğlum, meridi 7 yılga kesip koydu o zaman ancan da bu gemeli. Opşum uşul. İş kılgan adamga şunday eken dedi. İş kılbas gerek eken adam uşul. İş kılgan adamın üstüne iş koydu kesine desiler. Ошон үчүн иш деп аталат да, бул иш. Kırgız satırası önük bayatat, elge bir başkaça gülkü gerek, elder gül bayatat deyip nalıganlardan başka kudullar жылына bir yolu zor kocan konsert koyuyorlar. Men ay sayın canı programma koyayım da uşul günü tünü izlep, iştenip, uşul satiralar diye elinin aldığına alıp çıksa, gel al dağ iş kozgu otasınlar de. Aynen. Hopşu Melskeme gözge kıyınlı oldu da. Kime közgü? Melskeme gözge. Tak aytçı Melskeme közgü debey. Hopşu Mırzak Matüye gözge kıyınlı oldu da vatan buna. Jolda судья. Düşüngön jokmuz. Aldağı mer bolup gelip işteye başladı. Unçuk böyle başkaları koşup bıltıyı oturup cep içi olup ketip kalsa iş kozgobaydı le.
Buğa şeyin kança meri geldi, hiç kimin üstüne iş koygan yok. Hiç kim iş kılgan yok. Muzakmat geldi dağı bir yaka estelik, bir yaka fantan, yollarda asfaltta. Emnilerge mınan çıkılıp köprü başladılar. Anlam arkasından çukula oturup anı kuup, akırı mınan çık köprünü mınan çakılıp bitirip koydun hadi. Tak, Tınar Kurbanaliyev. Siz özünüz korgap alın, başka biri aralashma, makul bu? Ya aytıp koydun da. Tak, oş aytıp koyganın üçün sot bolup atat hazır. Oşalaka özgele kıyım vardı. Eğer dağı ruhsat yok söyley turgan bolsoň, anda bir 10.000 so'm kayıp kaçagan, makul bu? Ha boldu brat. Tak. Men sana brat emasmın. Keşir koşuyordu suya. Oşonda söyle. Tak. Paprovich'ki söyle. Emi Kurbanaliyev'e koyulgan günölerde. Kurbanaliyev'e koyulgan günöler boyunca 120 koyun var dep Kurbanaliyev açıktan açık ele menin oyumça uşu deputatlar dile aytıp atat. Men dele oyum emes, al eldin barın ele oyu. 120 degende Liboy Duraktın oyuna geldi, oşolar deputatlar da ayttı. Ayttı. Tak. Cevap versin. Yolda suya. O cindiğe büren oyumine sottoysun arı size. Dalili menin demez. Dalil. Yolda sudya. Menin oyum, eldin oyu, buna oturgan eldin oyu. Bul dalil. Oşolar da ayttı. Tak, otur, joldaş prokuror. Bul uşul 120 degende deputatlar dep aytkan dalil barбы özü? Yok, yolda sudya. Deputatlar dep oğuzundan çıkkan yok. Bırak menin oyumça, eldin oyunça, oşul... Senin oyun mene menle sottoyun bu. Dalil barбы dalil? Yok, menin oyumça... Hem senin oyundu çöntöğünü salval ya. Aytkansın aytkan emasın bu. Yolda suya mında olgan da. Yemi 120 koyun var olsa 120 koyun var da aytan bu. Ora? 150 de aytan bu. Yok. Ama 120 koyun var da ayttım suradı. Hem 100 ataman kalgan 120 koyu kalgan atam bu ay olçu. Oşal atam 120 koyu kalgan mende. Oturçu. Yemi. Yani nem oşalar çiçalaydıkken de hem Kırgız 120 degen sanda aytmaşız gerek büyüsem. Ya anday uyalatıken anday çiçalasa 120 olboy 60 bolup alsın alar dikim koydu o da. Tura. 70 bolup alsın. Yemi 120 dep oşo yakalı alparadat da bul. Ya hem koyum 120 olsa 120 de aytan bu. Yemi tigilerden 120 olatmay. Oşonda kıyıtıp alparıp durvanan oşolarga takıp atmay o. Yolda sudya. Men oyum oşonday. Sen de oyun de birce kaparsın. Sen oyun Dalilin bırakma. var mı yok mu? Yemi Dalili yok. hazırla ayttı. Dalil yok bolsa demek. Uncuk ba. Boldu. Tak 120 degen sandı aytkanga mümkün emes degen mizam yok. Eğer 120 koyu olsa bu 120 dep aytışka hukuku var. Bu ne 119 desin bundan keyin. 120 deyt de 120 olgandan keyin. Tak. Bul koyulgan günü ne gitsiz? Dağında günü ayt. Hazır ile ayttı. Uşu 120'nın arasında hazır ile aytıp atat. Atam bay da atat. Hazır ile ayttı. Atam bay. Otur şu. Dağ gülüp bay bu. koydursayım. Ya. Atan bay bu. Hem atam bay olsa bay da aytayım mı? Ya atam bay olsa bay deyim, kembagал olsa kembagал deyim. Uğru olsa uğru deyim, tuğru olsa tuğru deyim de tura bu. Tura. Atam bay olgan. Ya ölüp kaldı o kişi, o kança yıl oldu atamın ölgönüne. Atam bay. Tura. Bakacaksa atam şopur da aytmam, böyle kalmak. Yok. Yolda sudya. Siz men düşünmey kaldınız. Atam bay dep aytıp atpay özüle. Aytıp atat oğuzundan çıkıp atat atam bay. Hem atası bay olsa atan bay deyim ne deyt anan? Oy atam bay dep alpar tigi şefke takıp atpay mı? Kanday düşünmeden Öyle bizde atası bay olsa aytpak ele degen mizam çıkkan emes. Oy ötkönde toyda oturganda özüңüz dedele aytsam uşintiп ayttыңыз go ооба debin. Al toy bol çal, bop durma.
Bu yer proses bolup жатасың. Nemi oşontup atpayбы? Dalilin yok bunçukla boldu. Men oyumça oşondoy boldu. Sen de oyundu bana gerek yok. Sen oyun Rahman Can Akem'in urganı var mı? Жоқ қандай? Бұл қандай сүйді? Atasıbay olsa Atasıbay deydi. Anam ne deydi? Dürüst ne? Tak. А Bu бол dağın ne gizsiz? Daha kanday болып тұр. А болып тұр. А жана қашадан секіріп кеткен қошқоры жөнінде айтып берсін анда. Айт, жана қашадан секірген қошқорың айт. Katır şu. Yine koçkor sekirdi böyle. Vay aksakal emi koçkor sekirse koçkor sekirdi deyim mi? Eğer koy sekirgen olsa koy sekirdi deytelem. Doğru ha? Türkçe'de dostlarım var. Oşalar toy kılıp men Türkçe'ye ketken men uyda çok olam. Men çokta al koçkor menden başkan uqbayt al. Жо ошо секіргендегі үйіңізде белеңіз. Men Türkçe'ye toyga ketkem. Aha. Men toyga ketsem men жоқтығыман пайдаланып bayağı koçkor barıp sekiriptir kaşadan. Koçkor sekirgenken arkasından koşa 5-6 koz koçkorlar koşa sekiriptir артынан. Anam? Baldarım tosip olayın dep çıksa bir balam niyesini odara süzüptür bir koçkor. Ha sekirip atıp bayağı koçkor butun kaşaga yildirip alıptır. Ana ne mal koçkor menin korumda turganda bana gerek da ap kirip izolatorga ap kirip kirali. Ana! İzolятор dedi ana! İzolятор dedi жолда судья. İzolятор деп атат. Öyle ne? O izolatör olsa izolatör değil de ne oldu? İzolятор dedi. Koydu izolatorga ap kiresin mi? Ama koyun butun alıp getsene o bu bansa jetele bar olayım oşam. Yok butun alıp get. Жолда судья mında kılınız. Buna prokurorda alıp bar bir Moldova okudu ondan Moldova'ya mı okutmuş gerek bir yok. В общем, жолда судья ушыдағы құтылғаны қалды. Не кетірді? Что-то... Мен... Ойымша... Sen oyundu bana gerek yok. Bana dalil gerek, dalil. Ana. А болып тұр. Dalilin barı yok bu. Болып тұр. Бұл бойынша дәлел жоқ екен. А жаңағы... Жаңғыз текесічі. Теке жөнінде айтып атпайын, теке. Teken var bu. Maksakal al teken bar eken eldin bärle bile жалгыз teke var eken. Ama? Tekesi olsa var. Tembole al teke kaçandan beri жүрген teke. Ana! Болды çıqqan çapmağına çizilerdегі. Жаман мені büyüsмегілі, Жолдос судья, al teke atammen emez, o çoğ atam var da var bolçal teke. Al tekesi yok biz koy bakmayız. Oşo 120 oşo tekenin arkasından жүрdü da. Ana! 120! Ana! Айтып атпайым, оғыздан шығып атпайым. Toxtot Meni deme. büyüsme, uşu құтылғаны қалды дағы. 120 деп tekeni айтып атпайым. Öyle ne mi? Hem 120 koyu olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem eleştirdin Joldos судья. Eşikin altında teke ottu atsa. Siz gelip sorasanız, buna teke seni gibi deseniz, ya bu tekemez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değil de tura o. Doğru. Haydi tutmayayım temboyla al tekesiz berkilerdi bağız невозможно. Между прочим, men uşul proses başlarının aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörün bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, karawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi maga mintip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun, temboyla kudul satira menen aytkan hukuktu. Men oşo balаны görбөй жүрөм. Eğer görsem özüm bir kolun karmap bir belek bireyin dep жүрөm dep ayttı özü. Neme? Oşar mintip ayttı bu. Oşar menen akalarıma, ükelerime aytıp koy dedi. Oşuntu ayttı. Nesi var iken bunun? Daha kanday günahlar var. Yok mu? Жоқ. Ne yok bolsa onda sottoluçuğa akırkı sözdü vereyim. Akırkı sözünü söylep koyayım. Amen be. Ava. Men Kurban Aliyev Tınar,
Kırgız Respublikasынын гражданины катары ушул куудулдук өнөрдү тандап куудулдук өнөрдү аркалаганыман кийин Кудай канча өмүр берген болсо ошол өмүрүмдүн аягына чейин элге жаңы күлкү, жаңы сатира, өлкөдө болуп аткан нерселерди, терс көрүнүштөрдү күлкү менен, сатира менен элге жеткирген. Колуңан келсе асман ташта бер. Azamat. Так. Жолдоштор. Тынар Курбаналиевдин үстүнөн коюлган жалалардын бардыгы такталбагандыгы үчүн Тынар Курбаналиевди сот залынан бошотулсун деген өкүм чыгарамын. Рахмат. Так. До конца бошона албайсың. Мен баарбир жогорку сотко чейин даттанам сени. Сагабы, сен экөөңөрдүбү, мунабы мылтык экөөңдү жок кылам мен. Жогорку сот өздөрүнөн бошобой атат. Так. Рахмат. Мен сага айттымбы, мен сени ушу камырдан кыл суургандай кылып алып чыгам дедимби? Ооба. Ама камырдан чыккандай эле болдум азыр ама. Болдуңбу? Ошондой. Камырам эс суюк камыр экен, байкадыңызбы? Бу камырды нан кылып элек майда преш кылып итке сала бере турган камыр экен бул. Так, Тынар. Эмне? Суббота күнү баламдын тою. Болду шеп. Өзүң алып барасың, а? Болду шеп. Любой той. Анан кийин. Той менен расчет болдук, а? Бияктан сот нерсенен Болду. Той бу? Той болсо мага коюп коюң. Үйлөнүү той, любой той. Муну Абдылдака борончулар алып барган тойлор эме ажырашып кетип атат. Да? Неге? Билбейм, Жамбылак алып барган тойлордо баланы чач түшүп калууда тез эле. Мына мен өзүм катырам тойду. Үйлөнүү той, юбилей, жентек той, тушуга кести той, Беркиндей кести той. В общем, үйлөнүү тойду өткөрүп, жар-жарын айтып ака барып никесинен кыйып коёбуз да каласа. Любой жар комплект байгы. Демек өзүң барасың. Дагынан башка бирөөнү жөнөтүп берсең айтып коеюн. Мына сотту башкадан дагы козгой беришим мүмкүн, а? Болду. Болду, сүйлөштүк, а? Болуптур, макул. Болуптур.